Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Aljun at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuti nga iti kasipngetaan. Nang runa nga damangeg ko nga istorya may papan iti alalya. Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljun, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Into nalpas tayo amangan, aginaw kan mirasol, saan mo nga ipabigat ti iinawam, si kamot Aljon, agpakan ka iti aso. Sapay nagsipngat iti ruwar. Apay aya, no nasip nga Mabuto nga raw. anya nga iti pagbut nga. Amangan wad alalya. Mamatpati kan tuubot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakraw. Winyarod atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akasken ka? Uray tas sa anak matatakrot, akasken ka. Naalakit day, mga kayaw. Amangan no aga pa kayo manaw. Anya pa'y lang tiyar aramidem ngay, nakaingnawa kon, naisagana kon di ka ng ti aso. Diyay laangan mapanmang pakan ti aramidem. Sika nga minan ati mapanmangpakan. Naglalaingam ngay, siyak lang arudon tinaginaw. Anya matan. No di ka pa'y lagunay, ipulong ka kadatatang kananang. Wanan, mapanakon. Ilukat kulat tante silaw dito yung kusina. Ay, medyo masilawan matkit di jerwar. No apay ngamin mat ama nagputbutangak. Dahito yung tikanan ti aso. Rumwara kon, katapaman ama itad ko. Tumarayak nga umunag. Naringatan, ang mga numakakita ak iti alalya. Dagol, at to'y tikanam. Bigla na igap ti silaw. Alalya! Alalya! Si kakaditi nang idap iti silaw. Kat, pirmi matan abutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang arudan na takrutak. Mangloko pa'y lang man. Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, Mirasol. Kaya't kulaang matakitaan ti reaksyon na nanang, no talaga ang mabutang matlaang. Intun maminsan, diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay. Ni Manang Mirasol atan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak ti agpakan iti aso. Diyak kayat, trabahom ti aginaw. Inton maminsan, saan mo nga ulitan di naramid mo, Mirasol? No ulitan pa si kanton ti agpakan iti aso. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugal. Apay nga ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak amaturog. Apay, kat adamot silad jo kin ni Mirasol. Imbag ijay, tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kuana, manang. Uray agap laga kun dito'y datar. Tapno saan ka amadisturbo iti aramidam. Sige, alang nga rod, agaplag ka pa'y laang dita. Diyak pa'y nga minalpas to'y project kong aramida. Kun manang, Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. saan kami anagapa, manang? Binutbutang nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Nimat gayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amu manang. No apay akas tuyak. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwela Adda ka no white lady ng agpakpakita iti rabi ijay batog ti mangga malabsan may. Numapan kami ag eskwela.
Ay, naanak ko. Malablabasak na dya mangga, manipod pa iti baruak, nga maging gaita, awan pa nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita, adda ka no agpakpakita white lady, tatang. Istorya lang na ita, anak ko. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo nga ipapilit? Diyak lang mamati ti dayta nga ibagbagat ti kaeskwilaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla. Talaga a-crush ko. Nga mabainak mat amang ibaga a-crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon. Apay akit kita anak. Ada ka di rugit iti rupak? Ay, awan. Nagpintas ka ngamin. Isu akit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam. Naaramid mo ka din di assignment tayo itimat? Una. Inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasanong aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbook mo, taisuro ka. Tawan pa'y mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka intun Sabado. Birthday. Kuna ni Nana, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras nga umayak? 4:00 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni Nanang iti agsapa. Sige. Agpakada ak nga rod kadananang kantatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayem ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang di ka una agpakpakarabi Unanang, ni tatang ngay. Ada na panan na, di pa isimmang pat. Da kayon tulang nga rodon ti mangibagakan kwa na, nga adda na panak. Wan, anak ko. Sige nga rod nanang, mapanakon. Carla, agpakada akon alas 6 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kapabain mat. Nanganak matan. Para kadananang kantatang mo kan kadamanang mo. Alaman laangan. Saan nga ta kababain kadananang kantatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikat imang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisurukan ka. No adda saan mo nga amo nga aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanya. Napatagak ka kunam? Kwa? Napatag ka kas gayam kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod tamang ibalkutak iti iyawid mo. Talaga narabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Sapay malabsak ti mangga apunada nga da white lady na. Imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Isu adyak pa'y kasapulan ti silaw. Saan nabalik? At damat flashlight to'y cellphone ko. Isun ti usarak apagsilaw. Intun sumina ako ni ti kalsada. Dandani akon iti mangga apunada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon. Taray, Aljon. Taray. Nabatik ti bay sa chinelas ko. Di akon kayat ti tumalyaw. Tumarayak latan. Aging gamak adayuak. Subyak to inton bigat ti chinelas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan kang agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Anya ngay, day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla. Ipanmulatan ni Jairef, tanangan kami mutan.
Mapan kantumot maturugan tarabiin. Una nang, Mabit man laang. Apay akas lang kalkalingutan ka. ha? Ay, awan nanang. Nabanugak lang siguro anag na. Sige, mapan ka nga rudon iti pangibabaon akken ka. Tapno makainan na akamutag. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kada nanang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaan. Ngam, white lady nga ta tinakitak idirabi. Ngam apay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Adday tanti mangga. Ayan nga tati chinelas ko. Ay, dayjay. Ay. Kita man ti paset anaka kita iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutang ko. Ay na, nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang ka mat gayam. Carla, jakman amo no apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano man nagbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diya ka mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kaya't kumat ama ikat ti kinatakrot ko. Padasag tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan nakisyanda. Awan matan aramiden ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilinda. Aywan, agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywan niya. Anya nga tatimayat apabuya ita. Mabit lang ilukat ko ti TV. Tagkita ak man iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya Nakabutbutang maday tamanang. Ialis mo. Iso nga ron ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Diyak kayat day ta apabuya. Takturhut ka kit di bakla. Sa dino ti papanam? Natayay ni Lulong. Mapanak ijay daan abalay may, ta ijay kanutayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y, nagkakapsat noon niya ti aramidin may. Umayak mo tatang. Sigurado ka? Mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay tibangkay? Sigurado tatang. Kaya't ko ang makita tibangkay ni Lolo. Apay mait akayat mo akitain. Sigud-sigud kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kaya't ko nga igaman ni Lolo. Barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot daytan. Diyak lamaw no agpaypaysaw. Kaya't ko apadasan, tatang. Nawan mo't kat ditidakis na, no padasam nga agpaysaw. Itata na igamam ni Lulaw, anya nga itiriknam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan tawan nga rod biyagnan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga rod ditaw, no, sumurot ka kanya kay salas. Sumurot kada kayo ijay salas, tatang. Wala, umay ka nga roday. Daag tutungtung kami pa'y nga kakabsa. Kumusta tirik nam ita? Naikatan ti kinatakrot mo?
Lablabanak lang tiriknak manang. No ma-imagine ko tiropa ni Lolo. Pilpili taklatan alipatan itilagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manunti tawon mo, ngam takrot ka pay laang. Isu nga rod akayat ko alabanan da ito'y ariknak manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot, sumardeng tumatan ni Mirasol amang luklukukan ka. Jak man amo ka ni manang Mirasol. Amo na lang arudan ama nagbutbutengak. Kayat nakpailang aluklukuan. Atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang, sumardeng tumatan amang luklukukan ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka din? Panagkunak, at damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday taariknak no kwa. Buyogam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, ama karikna ka iti panagbutang. Agkararag ka laeng. Agyaman kadagita nga isursurum Carla. Gapukan ka. Isuan na bawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi? Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Gapu ka dagiti insursurum kanyak. Nang runa iti mat. Aging ga ita college time. Sikapay lang ti kanayon kong asitgan. Saan ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisurukan ka? Agyaman na, Aljon. Gapu ka ni Carla, ininot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagarumakken ko na, kat sinong batanak. Iso nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljun. Agyamanak met pagayam Aljun, iti daytoy apakasaritaan. Ket nasayat met, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapu ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatan. Ala, sapay lang kuma, tagturtuloy ti ragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljun, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan a Nadia, manipod iti probinsya ti La Union. Kasto iti kunana, Dear Mr. Lonely, lakay kan bakit kamin iti asawak, kat jak namnamaen, amaya sideg tiriknana iti may sa abalo. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Nadia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak nga agpasyar ijay Manila, mare. Ada ka di pagluganan ta, mare. Adam amok anagar kila itivan. Ngam nalawa pa itivan, tatalo dalaang. Dinamag na no kayat ko ti umay. Kat kunak ang mga wisak iti kadwa. Saan nga ta kababain, mare? Numabain ka, mangtad tantulatan iti siyerta. Ay, wala, mare. Tanakababain mo at tumakilugan talatan. Isumad kit di tinagawis, ang tapno komportable ka, mangtad talatan iti siyerta. Ay, katrumbang laang, mare. Malangarod, agrubwat kan anasapsapat. Talas 9 ti rabi iti rubwat tayo. Alangarod, mare. Agawid akon, tagrubwat akon. Sa dino ti papanambakay, agrubrubat kamay. Ada papanan mi ka ni Mari Sofia. Sa dinaw, Ada am-amo na amapan ni Jay Manila. Nagarkilada iti van. Mapandakan no agpasyar. Nawaya pa'y kano Jay van. Isu nga inawis da ni Sofia. Kat inawis nakmat ti Sofia.
Mangtad kaming tulatan iti sherme iti krudo. Kahit saan nakaday nga isuraw. Ay na, kababain nga agsinsinurot ta. Ano ti pagbainam ngay? Saan mo pa kayat? Kasla agday tamad tayo. Awan ka date ni Sofia. Isuasaan kamot nga isuraw tapno agpada kami nga awan ka date na. Apay, mabain ka ay amang ikuyog kanyak. Anya mabain nga ibagbagam. Mapan kamot agpasyar no kayat mo. Tapno saan ka asurot-surot kanya. Ikanak man iti pakit manek, Flor anak kao. Agpamanila kami ka ni Mari Sofia. Papanan nyo ijay Manila. Mapan kami agpasyar. Kat isurot yung matngarod ni tatang tapno makapasyar mat. Mapan matagpasyar iti sabali tapno saan kami agsinsinurot. Kat mayat kit di no agsinurot kayo, nanang. Masikuranak laag no surot-surot kanyak ni tatang yaw. Ay, unay kayo lakit din Mabit lang nga rod taikan kayo iti pakit maniyo. Anya nga iti kayat mo pasalubong anak kaw. Ni tatang latan ti igatangan nyo iti pasalubong na, nanang. Ay na, nagadugayam analala ka amagatang ditoy. Gundawayan tanti agatang Mare. Alangarod, agpili ka di tanta, agpili akpo ditoy. Imbaglakit di ta inawis naktigayong ko. Wan nga rod kan di na kayat nga awatan ti itad ta share ta. Baknang mutlaeng. Isu siguro adinan inawat ititad ta. Isupay nga igatang ta iti makurso na daan ta. Igatangak mo't ni Riden tapno adama baro abado na. Saan kat nga anusan na latan iti daan abado na. Kasano kat adamot latan ijay away. Saan mo't arumrumwar. Di mo kat kumainawis tapno nakapasyar mo. Ay na, tsak kaya ta surot-surot kanyak ni Riden. Taapay mo. Basta, kayat ko ti agpasyar asin siya klaag. Tsak kaya ta sumurot-surot ni Riden. Agpasyar mat ano kayat na. Uray ta sa anak mat asumurot kan kwa na. Nagadumot tayo na taginat gatang mau. Saan ka amadanagan, tagimatang akmay, iti parakin ka. Kanya nga'y tiginatang mau, para kanyak. Badbado kan pantalon, kan ada pa shorts Nad, itakman nga raw. Babit lang Ayan, itay day jayan. Ay, dayto'y gayam. In may maysak iti supot na, tapno sanak amarigatan nga agbiraw. Itakman. Kita no magusto ang matlaan, dagiti ginatangkaw. Uy, napintas may. May mayat kumaano, nakasuro takmut ka, tapno nakapasyarak may. Ay, aday ta ka manay. Kababain nga raw, no surot-surot ka kanya. Si Mangpat kamot gaya man anaggapo ijay Manila, manang Nadya. Apay nga amaw, manapanak ijay Manila. Na istorya ni Manong Reden, may ijay paglaklakwak iti barbecue. Kat nakunana nga awan agluto iti si Dana. Iso aging matang iti lakok a barbecue. Ay, wan, kasangsangpet ko laang. Podno ka di asaan mo akayat nga isursurot nga agpasyar ni Manong Reden. Anya pa'y laang aga po asurot-surot kanyak ngay. Rumbang laang asumurot taagasawa kayo kat nga road. Ay na, lakay kun bakit kamay. Nalas akitaan mo agsinsinurot kami pa'y laang. Anya, ay sabsabali kamot manang. Apay kumaana alas akitaan ngay. Mayat kit di takayat asawanday ta, nga in love kayo pa'y laang iti tunggal maysa. Para ka nagiti ubing laang day ta sao nga in love. Ay saan manang? Saan para laang ka nagiti ubing? Para mo't kada tayo nga addan edad na. Nagisaang ako iti inapaw. Saan akong gagluto iti masida. Mapankalatan gumatang itilako ni Suleng a barbecue. Ikan nakarod ay ti igatang kaw. At ito iti kwarta. Kanya nga min ti aramidem aya.
Apay masadot ka manan nga aglutaw. Adalakad mainton madamdama. Sa dinaw. Mapan kami makifiesta. Sa dino nga raw. Di ta ka bang ibang abaryaw? Sumurtak man mait. Ay mabati kan. Uno magawis ka matiti sa bali akadwam. Asino kumangay ti awisak akaduak. Makaamu ka mata iti biyag mau no asino ti awisam akadwam. Basta saan ka surot-surot kanyak kunak manay. Ayunay ka magtanadya. Kasla sa anak nga asawa. Nanang, agipulpulong kanyak ni tatang. Apay akas jay mutan titrato yu kan kuana. Apay aya, anya ti aramidak iti amam. No kayat na ti sumurot iti papanan yu, di yu kanu kayat nga isurot. Kat anya nga ita. Tsak nga rod kayat asurot-surot kanyak. Mapan iti kayat na papanan Madimot ati kasta, nanang. No siyak ti mga ramit iti kasta, siguradong agsakit mo't tinakam ni Darren. Saan ka di, Darren? Unmat ngamin, nanang. Agasawa kayo. Apay ngay, asaan yu akayat nga isurot ni tatang? Nuda kayo, taubing kayo pay. Saan anaalas akitaan nga agsinsinurot kayaw. Ngam kada kami kanita atang yaw. Apay paylaan ngay. Anya aga pa nga agsinurot kamay. Taagasawa kayo kat nga rog. Lakayan ka nga umayagi pulpulong Kasla ubeng. Ibagayaw iti amayaw nga agpasyarma no kayat na. Lakayan ka ma tanalaing agipulong. Apay manen aya kasla makapungpungtot ka. Apay anapan ka nagpulong ka na floor kendaren. Di ka lang mabaen. Awan nga ron ba ti pangyib ka sakit ti marikrik na. Anya nga min day ta marikrik na maya. Kasla nga min awanan patagkukin ka, Nadia. Ay, sayet alaklakayan. Di ka man agdrama akasta ta saan mo abagbagay. Laklakayan ka ngumday takit din ti lawlawatam. Agpaisaw ti bagbagak. Jakon marik na ti panagayat mo kanyak. Bakit akaon? Kanlakay kamatay. Ag-enjoy takit di ti biyag ta. Sana day ta ayat-ayat ti bagbagam. Manulaangan atawan ti panagbiag ta dito'y lobang. Enjoyan tan ti agpasyar ta makapagnatapay. Saan kita day ta mapanagipul polong ti aramidam. Agpasyar kamot ngamin ano kayat mau. Ta saan kamot aparitan. Oh, mare, mga abaktan. Talagang sakit din ang swerte ta ita. Uwan nga ron maray. Diyan roar ko asa nga gasot apo unak. Nagbalina na 500. Uray siyak mare. Iso nga isar din tansan. Ang mga numabawi pa'y tinabakta. Mala, intakit di ang merienda. Unsa nga agpaisaw. Mapanta iti dayjay abanda. Adu kat tinakitak ala ko amakmakan ijay. Mala, mapanta nga rodan. Ay, mabit lang, mare. Kita ang tiada iti dayjay abanda. Dari din kan sulaing. Mayat ti aayaman dayjay. Nakaragragsak da pa'y. Saan mo idapan pansinan? Dito itaamag na. Tapno saan da ta makita. Anya, awan laeng ken ka tinakitam? Ay no siyak, asit gak ida. Kat ayabak ni Reden, tada tayo tagkukuyog. Jak nga rod kayat asurot-surot kanyak ni Reden. Ibaga na asumurot kanyak. Ngam kinunak amagawis iti sabali akadwana. Ni magayam suling abalo ti inayaban na. Anya? Nay, apay ngay anak kapadlak pay laeng to'y balay. Kaya't asawan asaan pa'y anagawid ni Riden. Halaag ti susi iti bagkaw. Talo katak ti ruangan. Ay, nabanugak kat kaya't kunti maturog. Alas 12 iti parbagaw. Ngam imunaak pa'y anagawid. Kunakno imunan anagawid ni Riden. Naganasan dan samot kansuling tinagkuyaw. Nanang, nakaumay kayo, Mark.
ayan ni Flor. Adda na panan na, nanang. Apay ka de? Ay, kuwa nga main. Ibaon ko kuma ang mapan ijayan da suleng. Tapay mat. Mapan nakitaan ano at dayjay ni tatangyaw. Saan anagawin idirabi ikat? Ni suleng tinakita kakakuyog na. Anya? Saan kayo nagkuyog? Saan? Ambuyo mat ajak kayat nakakuyog ni tatangyaw. Ay sikapan lang ang timapan iti ayan da suleng. Damagam no at daijay ni Riden. Madanagan ak. Ang mga no at damat tendakas anapasamak ka ni Riden. Sige nga rod, nanang. Mapan ko kitaan ni tata. Imbag man, tanalagip mo tinagawin si kaalaklakayan. Apay, anya ti problemam si kabakbakitan. Adama balay mau, apay asaan aditoy ti pagawidam. Kaya't ko laeng nga paragsakan ti bagay. Si kangamen, na talabagim ti ammom a paragsakan. Isa di ka man kundi reklamaw no sa anak nga agawid. Tamani po dita. Awanin pakibiyangan ni tunggal may sakadata. Ay kawan ah! Day talagayam. Makamukan iti biyag mau. Saan kan asapula no saan ka nga agawid. Saan magagpaison ang nagaw-awid ni tatang mo ijabal ay Flor? Mapan mo man kasaw? Kabit nan samot ni Suleng. Ha? Ay, da kayo ti makisaw ka ni tatang no kaya tiyo, nanang. Apay asyak ngay. Sika kuman anak kao. Ngamen, kababae no ijayan nga agnaad ni tatang yaw. Kinapud no na, nanang. Nakasaukon ni tatang. Taadda na kaibaga kanyak nga ijayan da na suling amat maturog. Ngamti ko nana, naragragsak nga agnaad ijayan ni nana suling. Total, saan mutla ka nga asawa ti pangibilbilangan nyo kankwana? Wanaangam kababaen kadag iti taaw. Anyalaagin ngay ti sawanda. Da kayo ti kababain nanang. Gaputa saan nyo matngaminan akayat akakuyog ni tatang. Heh, siyak nga raw ti mapan makisaw ka ni Suleng. Bot-bot ngag idangag daruma. Apay adito'y matanyag na naad ti asawak Suleng. Pagawidom ti asawa, tano saan agdaruma. Ha? Ne, apay ko mga agdarum ka manang. Kunak man no saan mo akayat asurot-surot kan ka ti asawam. Itatasaan nga agawid, madanagan kamot lang arod. Pagawidom kunak, tano saan idarum kayaw. Ala agdarum ka laeng. Apay, adda ebidensya nga dar aramiden may, ha? Ay, pag-aasim ko masuleng. Pagawid mo ni Riden, tagtungtong kami itinalapat. Kababain ti panagnaad na ditoy. Anyalaangan nga iti bagadag iti taaw. Sige, pagawidat nila kay mo. Ngam, tratuam mo't ngamin kas asawa. Saan kat atabagbagim laang ti pampanunutem. Wanan! Basta pagawidam ni Riden. Apay nga umay nakmutlang surot-surotan. Kung nakman no saan mo akayat ti surot-surot. Ay, pagsaritaan taan na saya at daytoy Riden. Saan kat nagpasugnod kaladagaws kat kumkumpormi abalay ti pagaw-awidam. Sino matisaan nga agpasugnod iti araramidem nga ay? Agbalbalin kamot ti nakaslabalasan. Kasla di na kun am-amaw nga asawam. Alawanan, isurot kan iti papanaak no kayat mo ti sumuraot. Mangibabain kamot. Amumot nga do ti chismosa dito'y lugar tayo. No da papanak kita, ket kayat ti asawak ti sumurot. Isurot kon, Mr. Lonely. Gaputa jak kayat nga ulitin namanen ti naramid na. Kastaan, ket agyamanak. Ti pagayam mo, Nadia. Agyamanak met pagayam, Nadia, iti daytoy apakasalitam. Madimot ngamin ti naramid mo. Uraya sino nga asawa ket agpasugnod no kasta ti aramid ti asawa na. Ita abaket ken lakay kayon, kasapulan nyo ti tunggal maysa. Awan sabaling agsinnaranay no saan ada kayo mutlaeng nga gasawa. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Nadia
Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti script ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga Nasyano manipon Ilocosur. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, naturudak no nakainumak ken naturudak no lalaki ti kasangsangok. Ngem kabuteng ko ni bagat ko. Bueno, papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo anisyano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwara ka di Anton! Sangunak! Naglastog ka ng takrot ka magayam! Rumwara ka! Tagdinanukan tatay, pakita mang kanyak, ti kinamalalakim! Pangaasim siya, no? Agawid kan ta nabartekan. Jakon palubusan arumwar nila ka ikaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasamak. Takrot kit din nila kay mo ah. Mabutang ka niya kaysa sa narumwar. Among magayam amabutang kan ka. Ngam apay pa'y laang apilitam arumwar. Nakalasnastog nga rin del sasaw. Hindi ko nakagdinalugan kami. Nagal-alod udbot ng mundag di tabalayan. Saan kayo laang siguro ang nagkinaawatan? Gaputagpada kayon ang nabartek. Kunang kit di asawa ma. Sana makawawat. Ay na, pangaasim tagpakaturog kan siya, no? Agawid ka din. Nabartek ka manan? Basik lang mata bakit. Pangikat iti panaw. Apay di mo maikat ti kinaartek mo aya? Ang kakapsutak nga ron bakit no sana ko minom. Nangan kan? Sana ko namangan. Orita nagpulpulutan na kamay. Mala, mapan ka nga roden maturog. Kadyak kayat asuman na uka. Un ka di bakit? Amumot si kinasingpot to yung asawa. Sipod pa'y katamin na kayat mo ti masurot. Sana ya? Mapan ka maturugan kunak. Di kan sumanao. Di nakurayan ang makapungtot. Tapi babak tangiwat mo. Anya manan ti inararamid mo, idirabi eh. Inararamid nga. Nagpukka-pukkaw ka manan ijay balay daang taon. Kasano kat di ba't nga minrumwar na na, di pinukkawakaw. Ay, mangibabain ka talaga. Awisam nga ginom kayo, inton mabartag ka, pagsasawam matayin. Isutin mo na, sana siya. Ay na, agrason ka pailaan, siya no. Ay, kaya't mo tayo pulong ka ni Clarissa. Ay, saan ananang? Amoy mat anaungat ka asawa. Ay, matlagayam. Apay nga rod, adi ka pa'y lagbalbaliw. Anya nga iti baliwak. Ay, ti ugalim Ikatem, ti kinalaing mo nga ginom. Into ka nakainom kan, day tala aghamhamon ti araramidam. Ayan ni Anton. Apay, karitem manan iti din nanugan. Ay, martek ko lang na dyan. Ayabam kit dita, ginom kami manan. Anya? Ayabam manan? Ay saanan? Agayab kan iti sabali a kainumam. Anya kalakit din aya. Ayabam kit din nila kay mo. Saan ko nakaritan? Saan ka kadi makaawat? Agayab kan iti sabali a kainumam ko na. No saan mo akayat, di saan? Ti asawam lang arunan ti malibre ti inom. Si kapay ti daganas na amakaunga. Uray saan amakaramraman iti libre nga arak nila kay ikaw. No ti kasukat na kat pagsasawam tumot lang no mabartag ka. Pagbasuram lang iti agkakasakit asao ti lapayag nila kay ikaw. Awan kit di ti babain mo Apay day taarak? Aginumak bakit? Saan ka di akinunak? Adi ka agin inom dito'y balay tayak kayat?
Awan nga rod kadwak nga aginom. Awan paginumak, bakit? Awan bibiyang ko no awan kadwam nga aginom. Basta saan ka nga aginom dito'y balay. No saan mo akayat apatayabak day taarak ken pulutan mo. Alangar bakit? Pumanawak. Mapanak langan aginom, medyo balay dananang. Siya apay day taarak ken nakamallo ka nga awit mo? Dituyak man nga aginom nanang. Agunget-met nga min ni Clarissa no ijayak balay nga aginom. Hakat, panagkunam, umanugot akmet nga aginom ka dito'y balay. Anyakat ni nanangan. Ala na, palubusan da kon nga aginom. Ay saan? Isardang mukit day ti kasta panagin inom mo. Anyamot. Inakman lang nagbiro, iti sabali apag ginumak. Aramidom dito, si Kasyano. Kwa, Mare. Anda ka didita ni pare? Adda, apay aya. Ayabak kumat, aginom kami. Anda awit ko apulutan kan mainom, Mare. Nalipata maka din ti inaramid mo kan ni kumparem? Pakawanan na kuman, Mare. Jaktun ulitan ti panangkabil ko kan ni pare. Bartek ko lang radya. Parwaram ko ma, tagsarita kami tinalapat. Naglaing kan? Kunamlan asino ka mang manmandar kanya? Anya ko mga iti pagsaritaan nyo kanila kay ko. Dumawat ak iti pasensya. Agsorry ak iti naramid ko iti napalabas. Ti kunamket di, awan mayat ama kiinom kan kagapo iti ugalim. Agbalbaliw akon Mare, ure kitaam. Parwaram ka din ni kumpare, tapno mamati ka nagbalbaliw akon. Diya akon ulitan ti naramid ko idikin ko na. Ala, palubusak arumor nila kay ko. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo kan kuana. Tanong ulitan pa'y ti mangkabil kan kuana, idarum kan. Well, Mare, promise. Saan ko nga ulitan? Ala, parwaro mo ni kumpare. Ay! Kumpadriata crowd! Rumal ka nila! Apaya pinanawan na kat madama palang ti panagininom ta. Ado pa ti anak ko! Agawid kan. Sa bali man nga minang ti tono ti saom. Iso nga imunagan ni kumparen, tamabutang nga ang mga nudanugam manan. Apa nga minakontra-kontranak ni kumpare, Maray? Alangan mo't asaan nakaakontraan, numadimot ng titurong ti saom. Saan kita masuruan ti asawa, ma? Isa sa nasumaya ti biyagyo, tawan ammo nila kay mo. Kat si Kangay, kasta kalatan nga agnanayon, bartek ka. Inton mabartek ka, saan mo nga ammo ti lawlawat Di mo pa'y kat amon at ilaod kan daya. Anya, saan nga ammo ngay bagbakam? Parwaram ka din di kumpare. Agawid kan kunak. No di ka pa'y agawid, iddepo kung to'y silaw di tiruar, tamaturog kami. Saan kanton nga umay dito ya? Tasanan ang makinom kan kanila kay ko. Siyano, bumangon ka ditan, tamapan ka aglaba iti pigadan ijay karayan. Jak kabailan nga ilaba, napigpig sa ka amang ilaba kadag ijay. Madamdaman basit, bakit? Aldawan, anya pa'y lang tirurayam ngay, inton awan ton tidarang tiinet sa kaglaba. Anda pa'y nga ron tamo over ko, maululawak. Kayat mo, tasabwagan ka iti danom, tapno maikat ti hangover mo, Anya ka matan, bakit? Umay ka pa'y kit din ito abay ko, tagid data pa. Bumangon ka kit din! Di nakpagpungtutan si Kasyano! Nay, adda ka mo dito'y karayan nga aglablaba, siyan. Uwan Maray. Apay, ni bakit mo ngay, saan nga iso ti umay aglaba? Pigadan ngamin lang ito. Saan nakabalan nga ilaba? Saan mo matgayam akabaalan ni bakit mo? Saan nakabalan nga? Nakakarkarit ka, numabartag ka. Para laba ka matlagayam itipigadan nyo. Kahit, anya nga tidakas na. Under disaya ka matgaya. Anya nga under disaya mo't nga bagbagang. Ewan nakabaalan na ka nga ibaon-baon ni bakit mo. Apay sika, saan mo amay baon di kumpare? Diyak maibaon nga aglabaday jay. Ken maysa, trabaho ti babae day ta. Iso ti kunana kanya.
Sa bali ni kumpare, sa bali akmoy. Kunak man no malalaki ka, ta nakakarkarit ka no mabartak ka. Ngam under di saya ka matgayam. Talna ka man, Grace. Aglaba ka kit dimot ditan. Di mo sang kaulit ka under di saya, takagura ka dunggang. At akong bakit, nakalaba ako ni Tipigadan. Kat, isampay mo ah. Uwan bakit? Nagsabay kami pa ni Mary Grace iji karayang. Kat, anya ko maita. Kan-kantiawan nak, under di saya ak ka no. Gapo taaglabakan itipigadan, under di sayan adagos. Kasano kat nakakarkaritak ka no. Ngam paralaba ak ka na umot gayam itipigadan. Kat, isardeng mo nga minti kinakarit mo atap no dida kakantyawan. Saan mo't ati kinakarit ko ti rason? Ti panaglabak mo't itipigadan ti rason no apaya kantyawan nak ni Mary Grace. Saan nakakantyawan no saan ka nakarit? Isardeng mo nga minti kinalaing mo agbarta. Simangpot ka mo't gayaman na naggapoy ni Abron gayam. Wen, gayam. Kat, kumusta ka mateng? Kastya gayam. Adan asawak. Si kakay. Awan pa'y nga rod, gayam. Ay, lumakay da taon. Awan pa'y asawak. Kat anya nga tiraramidan pare. Aggunay ka na. At damat kid din ararmak, gayam. Ururayik langan ti panangsungbat na kanya. O kat kasano nga ron? Agpainom ka na. Ay, katuna, pare. Day talaga yan. Agam sana kayat ni bakit nga ijibalay ti paginumanta. Ijibalay yulatan ti paginumanta. Ay, katuna. Sana bale. Ta karoba tamat. Angam, ijay ta arubayan nga ginum Tapno saan ta makadisturbo. Ay katuna. Alangan mo't nga ijay ta unag. Talaga makadisturbutan no kasta. Aginom kami kaninato, bakit? Tigayem ko akaruba tayo, anabayag iji abroad. Mala, aginom ka. Basta saan adito'y balay, Kan saan ka amang disturbo no sumangpat ka na barta. Taday tati kasursurun ko. Wen, bakit? Amumot na nasingputak. Ore na barta ka kat amok mo tadenggan ni saom. Ay, no saan ka lang anagagat ngagtrabaho. Saan ka kuman apalubusan nga ginungkag. Madadaan lang ti salunat mo dita. Kas na ko nakon, sumadutak ngagtrabaho no saan ka makainom. Kaslawan gaganay gayak ngagtrabaho no saan ka makainom iti arak, bakit? Ala, mapan ka nga rudeng. Yala, itagay mo kayam. Di ka kapoy-kapoy. Amo ka nakapoy ka iti babay. Uri ka di arak at pagkapoy ang mat. May. Kaslamat iti tabas ti dilam gayam. Apay, sakitam timbagak at puno mat. Awan mo't respetom kanya kagayam mo. Laglagi pa, siyak ti agpapainom kan ka. Apay, mano ay tinagastos mo. Tauri bayadak. Apay ti ko namjak kabalan ti kumatang iti numag. Ay, madigayam ti bartak mo gayam. Amukla ko maakas tagayam ti bartak mo. Saan talak ko man anagin inom. Gayam ka manipod high school. Hanggang saan ta pa'y anagsango iti inuman. Italang anaginom ta. Hanggang madimat gayam ti bartak mo. Ala, agawit ka langan. Taamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Napaya pagawidan na kay. Nakalasmat ti ugali mo. Ala, no di mo kaya ti agawid. Panawan kan dito'y. Umunag akong di tabalay. Ay. Subli ka. Kasasao ka pa lang. Takrot ka matgayam. Ay! Rumbar ka dito tagpinados tanukail mo. Ay nato! No talaga malalaki ka. Rumor ka. Takrot ka. Isusiguro di ka makaram iti babae. Takrot ka agaran. Imunag lang arudan iti balay dati kainumam. Ngam di ka pa'y agawin. Mangag ijay balay tilaaw mo. Ala, agawin kan. Mabit lang ba kayo? Kita man tilaing na ito na ito. Ay natawar sa crowd. Rumor ka dito ko nakabait.
No di ka rumar, uburak ti malayaw. No, agawid tan kunak! Pala tinibabnak nga bakit? Sumardeng kang aglalaawan no saan? Sumardeng ako. Ala, awig! Awig! Uwan, bakit? Uwan, agawin ta karoon. Nagsakit bibig ko. Iti pa nang tibab mo kanya. Makadlawak sa 2 Dominggon adi ka na ginom. Awan kay namak, bakit? Maysa mabayin akong kadagiti karo ba? Isa sana ko na rumrumwar. Tapay, anya ko matipagbainam, aday naramid mo aya akababain. Awan, bakit? Sikat aday narabid na akababa eh. Anya ti ko nam? Ulitam man? Anya ko mga iti naramid ko akababain, ha? Tinibabnak mo't ngamin, hindi naginom kami kanina to. Nakita na gayam ti panang tibab mo kanyak. Inistoryanan ka dagiti karo ba? Iso nga, under di saya, ti awag da kanya ako nita. Lastugak ka no. May sala at tibab mo kat sumardinga ka. Saan anak kababain day jay siya, no? Kitaam, gapo iti day jay nga inaramid ko. Kat saan kan nga aginom? Unang kababain bakit? Katawaan da ko. Day tati maganab ti bartek akasken ka. Sa anak mo nga under di saya iti panagkunak, Mr. Lonely. Ay ayatek laeng ni bakit ko. Ken patsek ano balsek, panawan naklakit di. Kaputan na uyong kat nga rod. Kastan ket agyaman na. Tuy pagayam mo, siyano. Agyaman na pagayam siyano iti da ito ay pakasaritaam. Nasayat mo no isardeng mo ti aginom. Taawan nasayaat nga itden ti arak. Saan ka paya makabiro kiti kaapam? Kan rumbeng laeng as saan mo akabilen ni bakit mo. Ta saan nakamat siguro amakabil no awan madi nga aramidem. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Siano dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon, agyaman kami itin kay panang tarabay.